Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. What happening kamit? Henry Shley kipat ba haka jinyalang jong ka VP hanyang beritem. Kabahap hapo kan nongpo konsensi. Tumtang ina sngap ya ka jingkren jong ukurtong MDC ka VP na nongpo konsensi. Tray na kapenta kabaha kabiat ke jongpi. Kabasno si kalong kay kabang UI. Banda kita ki kandidat ki bangi lajit. Ki bangi la penjab dan kurang meki. Da kajik kersan ke jongi. Anda kira job kisdang bantiet sagi kaliran tak sakayit yong tang yubri rumi bona basyang po kali nganitu api ke parti BBP kadantang kani kajing kular kalong bagi nong nikmat ke bapi ke pajak ke pijet kidai benyaj dagalenti ke bajing snoret kidai banbu yublai hakmat kenang bangila banyalam ya ke pajak bakamtam na kamta ke bahakanyat jong kari pekecak benril namar kata pajak be ngawan hang ne ban yatu yapi ban keren yapi ban percaya yapi ban airu yapi kedisar betul long kita kibril ke besyantang kibril besar ban nang berjet ialah kejong kidong nong nikmat kejong pi namar kata kajing kermen kadan kani ke parti BBP namar ditang kani ke parti lemba kani ke lenti ke bakhoj ke lenti ke bajing sensa ke bakhoj ke basuba ke bomsyak silian kemat ke balak ban haudur thmai biang ban sandur thmai biang ya kesensar kadar apa Islam kita dibagi. Oh, nak benda kami ke MDC election. Nak buat begitu yapi. Bagat thong jongi kalong ban yada ya kariti ke dustur jong ki dikikun ki hajar ki lade ki jaj benriu ki badan hapo kan ke jelang jongi la kalong hapo khasi hills bat hajar ke hills. Ban itu yapi. Bagai ke balajan nak woi ke por ke woi kalong bagi kandidat MDC habaki wan sabi ki patba ban pani ke jingkersan api kalong bagit air ya ke jingkular ban yada ya kari ya kariti ke dustur lane ya ke dicak pendrio ke jogi henry wasnosi kalong banda kilapoi ke council kipoi penban nak bentar nyadil ya ki business ke jogi kiklat ban perkhat nak bentar ke kia kasan ke jong patba lane phai sakayo ke hak ke bagat council ke ban pei I kumba kita kibri kebadan hakayau kahat kilekat pakiman hadu kerja kalong bagi patba kimat kijinge lari pai sakakai ke pateng namar pakamdan kata kijinge tek lakam nak kebentar kita kibri ke bawah nabar kitrai muluk kidon hapden ke bajing do jingkermen lari pai sakani sensar senong ke sensar pau I kumba ke council ka kelat ban pek nak kebentar kani ke sensar kadar ke bebek hapok islam kita lani kalong hikimah gerat namar kata ke parti BBP kawan sapi ki pajak ban pani ke jingkersan balada ngi pi kersan ban penjak yang ikum ke parti ngidon tang kani ke jingkular kalong bangin treihok na kebenta ke bha kamian jongpi ki pajak bagi ai ke jingkersan ke bapura yang kani ke parti jadi ni por ni portal laisen lewat yang sembal ke jong pra hapra 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 katun jong ta sesen bo sesen hapra 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 pasal sesen ta dan eng pada kirga bayar kita sesen bayar tinggi beri digerti kenapa mau di air tak ada kota edau berpenjab ia dari parti pra haga di MDC election hopra 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 kublai sigon kublai siajarmu kublai untuk koepi